I čao. Hoćeš Sad, mikrofon? ne, mrzim sad da vadim mikrofon, tu da kačem i to i onako smo ovdje na blizu i to sve. Evo nas u Ribnici. Ribnica je predaj izuzetnih odlika. Mislim da jeste. Ste predaj izuzetnih odlika Ribnica. Foto referenca RS 0219. To je ovako jedna klisoretina, I'm so sorry, but negative copy, no copy, my ovo je reka friend. Ribnica. I tako, tu smo mi, evo vidite tu ima neki mostić, tu je manastir. Evo to da fokusiramo, ako može. Ne znam zašto neće da fokusira, ali dobro. I tu su mi, ovdje bi trebalo da ima neka pećina, ribnička pećina. To ćemo da pogledamo malo kasnije da snimimo. To je iza tamo. To je tamo, da. I tako, tu je sad tako ta, malo nam je strana, malo nam je voda i tako. Krbuljamo malo na 20 metara smo krbuljali, pa smo krbuljali pa sad krbuljamo na 40 metara. Ja sam se sad vratila na 20 metara. Ponedeljak jutro, lokalno vreme 11:49, tako da teška priča, braću. Da, inače ova Ribnica se nalazi malo južno od Mionice. To nam je bilo usput do Čibara kad smo se odvraćali, pa kao ajde se vratimo da uradimo jednu brzinsku activation. Baš ne ide brzo. Treba nam još 2 veze i to je to. Da bi aktivacija bila uspješna. Da. Začu da imamo 2 park veze. I to tuferi. I to tuferi, da. Sa Poljskom i sa Hrvatskom. Zapravo Slovencima u Hrvatskom, ići ASP 5G u Hrvatskom. Radi tamo zezis. I tako. Pozdrav.